Kawai kesamla na Delhi, kala syak penyap, bat syatep im. Hau samla jongka bat arngot kinong yarap jong u namar baka dang pun kun. Baka kwa, baka ni syong yasa bat u lokat ba, upat ukwa menpendu no ya ukun ubal arman. Kasoni kebadang kat kendai senam kekerta, bat kebadai kan nong syong senong jongkan nong loy jongka West Delhi. Kadai kebat trish tomha ki social media. Hak bakal dan palat rajar ngot kinong bot jongka. Paglapan mi shibun kidor kidar bat kibid gi jongka bat usamla jongka usanju. Bertip kerteng kum usalim. Ki heplet kletu ba usalim lapan mi ru syapang jongka haka Instagram. Ki bahyang sem jongka Sony. Kilaong bakitip baklayo ya keperlok thamai hendai man la kapor bakin keliyano bakekran uneu samla unong bakadei ksuit. Ki heplet ketu bak Sony kadang pun kun rim benai. Kadang persyang banyak pikha badlau samla hendai umpat long ubakloy banle kumta berukwa bakan pendukun. Kini ki arngot kijui le persyak ya kene keman kapor pada kasingin kong. Kalaj banyak kendu yu usalim hadin baklay syim ketuk net kitiar na yeng jongka. Usalim arngot kini rap jong u klelam ya kasoni syatok tak. Jongka haryana hakabal keno bakla penyap ya ka balatep ya kamet jongka. Pulut kletu bu usalim bat uway kino yarap jong u klesyak kiam kat ba uway pat udang pertri. Kajing persyang kadang ya cakmat banwat yu.